la le sia tu tapenanga le tu sila ia te fere la fo le fatu toina o se tu fuanga wale tu te ave le mang o le finga malo se vai na tu titi ele tau ave ne pule ngal malo o tu fu ave fina ngal fam sino o lo tapena sia mato fo itel jan longa o le taimine nei o le mato te focus ia mana malama le tunu Wai leo talia le tunu mele alu te mine. Ai tu te whafonga atu. Le mau te whetu na ima mato lo ia. O a au wala whatu la fona. O a. Leo vai me le tunu. Ua o le majority o le pale. Mene lango le mese se. O la le mese. Minority government. So where are we now? O la le vai mai e sa moa ato. Ma le lalolangi ato. Wa tātou a vele mea se ma mea sao. O le popole ngā tele le nā lea lu teimine. E le batu tātou whina unga. O le ale sa o ngā sa fulpa sena lima tasi. Halau tātou toso se sea. Mathematically, calculation, le lalolangi atoa ma le educational. E le o le nā. Ai au mai tono le parlemene o Samoa. E wha mai le mathematical calculation e lima, e wha mai le parlemene o Samoa e tono. Le voina fi nau muli ai nei le lua vai tolu le two-third. Pa seno le lua vai tolu. Ia. Fa me altala le e tolu on. Ai fa med calculation al fong fetalai. 35.33. Wa to ala fa no mel ale la va fi nau mai fo ile tu ngai malesi vai. E 36 ola tali na mele tu. Te ia le oso me tu sa ma fa tolu on. Ia. O langona na ai o le lava mātou te tāpena pena o le meta ua ia malama le atunu a le whaatulangana ia mo lesi step watu mo le lumanai po le al mātou mino i whai e mātou te le talia ina no matter what po le lato malo le sao mai le lafo le whaatuatuaina mātou te le talia ina whatever it takes Pe alu le lilifa le to atele o le pale mene e lango le mesese e le suia lo matou te tonua. O le wha maoni na ma me sa o le na. A le wo nei ono tu lango le porokiki. Le porokiki le anga le na le tau fufuru atu nei. That's the politics we're trying to clean. I tono Samoa.